Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagamenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka kenro jong Loom jintep ka Balang Church of God, ka badan hakli yong riang juai, kala tua hak arp santerik, bena jembang arjar arpo, hadin ke jinghap jong slap bujur bah, ublane bro sisngi. Habe keren bo wahe shnong kli yong riang uba kermi o ladia ulet ho ba kani jing tua kenro kala ja kapor nyo beji jan me ha kani jing tua jong kan ye kenro kawe ke kali pick up ke badan yo number ML North South Iway South nyosan kala jular na ka jing sha ban ha kani ke kenro shu ulet ho ba ha kani jing ja om shim dan menu ru komen sa